Mutabazi mcheshongole cyo program ni ya msimanta kandi of course chinekrea mpaka shaitano nsimarhanga haba Sunday rizoba Sunday y'ibirabiri na mwenda umukwezi ku 12 na nabazire munemba bazi ukubasa kureba ngo twahika habire bituriya bahurire umwaka no kubasa kubaguta kugendireje kunko kintu mwisyo tusime imbabazi mene cyo twijana cyo necyo kace kigambo cy'ikizoberi kandi of course nyine Reverend Father Cyril Risasi ni shabangu Father utweyanjoje uturamusyeho nabanye matugomezemo yebare Claire umutebekanisa wa programmeji nabanyeta Reverend Father Cyril Risasi akwereza umparisi ya chani mukabwana mukuru ninkwakira iwe yaba nito programmeji mbe nakakire kankusabe twechereze twekwase mukama no mwizina lya patiri lya mwana lya mutumwa kwera kamanya mhango burungi tukusimire cyonco cy'amagara tukusimire cyonco cyo kwikiriza icyo hire buri mu muri itwe rebo mwaka gwenkumibirabernena twaza gutera mabega izo nemba bazawe tukusimira byona ibyo tubasise gukora umwaka ogu tukusimira byona ibyo turabizemu ebire bitorobi konkabwe mbabazawe abo bangizo bwawe abo rukundo yawe ibi byona tuberabiremo tukwaso mwaka musyo hagwe 2025 go twaza kutahamu otwebembere uturinde oturabye umubigumere oteremo emigisha yawe oteremo amagara marungi oteremo businge ohasirra makageitu ohasirre mirimo yitu ohasirre za business zeitu ohasirre abana bitu nabyo nibiturukora umwaka gw'2025 wabahasirro biteko ho mukono gwawe ibyo natwabisaba tubere mu Yesu Kristo mukama wetu amen mwizina lya patiri lya mwana lya mutumwa kwera amen yabare mnonga Father kandi of course twasimiwe yuno tambara nitwe umurye cyecweka cy'ikigambo cy'ikizoberi kandi tuza kutandukanisha umuryo kubanza ishomuryo kubanza naruga umusamwiri yo kubanza umutego kubanza tuza kutanduka nakanyerera ka 20 tuhika ha 22 nabwanyuma tushoma 24 tuhendere na 28 okuzarwa kwa Samwiri no kuhungwa kwe kwahingwireho ebiro hana yabakenda yagizaramu umwana w'umujo yamweta Samwiri ahabo kuba akagira ati nkamushabanya kubaho mweno go mushija erukana nabekaye bona kuyagire kutambiranya kubaho ekitambe cya buri mwaka hana tiyazayo yagiriba ati umwana kwaricuka nubundi mutwara nkamumurikiranya kubaho akaguma yebiro byona kuyamucukize yamutwara n'enimi ikize myaka 3 necuro yesano yobunono n'endyaga ya vino ya musyashiro yamuta umunju ya nyakubaho akiri muto batyo bita enimi umwana bamuretera Eri nyina yamugira ati mukama wanje nkuku okiri ohurire ninye mukazi uri owabira yemerire ahamisho gawe nashabanya kubaho manya ubwo ni umwana ubunashabire nyakubaho akahuro kushaba kwanje akamumpa mbwenu namuhongera ebiro byona ebyarumara umunsi aguma muhongirwe batyo baramizayo nyakubaho ikigambo cya mukama wetu Yesu Kristo nakasenge yebare Claire twaza kusoma amakuru marungi ga Yesu Kristo ngo gahandikirwe Luka umutego wa 2 musorongwana nemwe okusya ahagwatano n'ibiri buri mwaka abazire ba Yesu bakababaza Yerusalemu ahabugenyi bwo kwizuka ukwingurwaho kuyashyikize imyaka 12 binamuka kuza aharyo bwo bugenyi nko butosa kubabire nabagaruko wabo nabargaha bugenyi ubwo mwana Yesu yasigara Yerusalemu abazire be batacumanyire
batekateka ngu sana ari mu kimburo cy'abantu bagenzi ko bahereze kugenda izoba ryona baza kumuserera umbanyabuzare no mbamanyi ko baremwe kumubona bakuba bagaruka Yerusalemu no bamuserera hona kwahinguyireho ebiro bisatu bamusanga muri Nyaruzu asitanya hagati y'abegesa bakuru abategero kutu kandi nababuza bona bamuhurire batangara ubwenge bwe nuko ariko bagarukamu abazirebe ko bamurebere batangara nyina yamugira ati mwana wanje otuzireki rebo kusonanye tufire kubi nutukuserura nawe abagarukamu atumbire n'umuserura ki tumurukumanya kunsemerire kwehenengera ibya tata konkabo tubasoborekerwa makuru geki yagamba atyo asuma nabo baza Nazareti yaguma nabahurra nyina yagumya ebyo byona ahamutuma na Yezu yayongera kurumbwenje no mubiri nasimwa rahanga n'abantu amakuru marungi ga Kristo. Yesu Kristo yose. Mwine tata mkundwa arene yitwe umprogrammeji ninkwakira na rukundo ninkutabarsya rebo mwaka twaza guhendera gw'2024 yebare kwehangana yebare byone byokorire umwaka ogu ntsima mukama era nizo bari kusima nizo bari kurebe nyuma ukareba rahanga hakwihire ukarebe birungi ebyakoriremu ukarebe bugumere ebyakorabizemu ukasima reba no mu isomo ryo kubanza ntureba Ana nasima akamazuro bwire buringwa bambatine Ruzaro akayine mukiba yaguma namuhera namugambire bigambo bigumere kwariye ngumba Ana yarra busasu bwamurenga konko busasu bwe tina hande yabutire akabuteka mu mikono ya mukama yayihereza mukama yaguma nasaba yaguma nazo muri Nyaruzu atagamara rahanga ni waragansangure ni warampereze Ruzaro tiyahwa masuko yajiro kugumisereza yayesiga mukama yamusaba rero umyaka yo bukuru rahanga yamukore cyo kutangaza yamuhereza Ruzaro yazara umwana Samueli kuyahereze kumuzara yamanya yamuha yamanya ngo norahanga yagaruko warahanga umuri Nyaruzu yamusima yamwisiki yamukorire yamuhongera bine tata bakundwa ningasumutahi wanje ari nitwe umuri akakire ninkusaba twaze nka Ana izoberi tine birahanga korire birungi ubwiro bwingi ntureba ebiremere ntureba ebitagenzere kurungi ntureba emisaraba etushikireho umutekateka ruhanga habwenche ikintu kimpikaho habwenche kibireho habwenche ngumirwa mu mwaka ogu habwenche mfunire cyarengeti omuka yanje habwenche mfunire cyarengeti omu business yanje habwenche mfunire cyarengeti aha murumo gwanje konko yebwa ngo hariho n'ebirungi ebiruhanga akorire Ana kagezubwa yamara ubwire buringwa atine Ruzaro konka ntureba amuheru okugeza ubwokwe akakwiha hamiso ruhanga kuyamukorire kirungi yabusima ruhanga niwe ebitagenzerege byihe hamiso haterebe icyo ruhanga kirungi cyakorire nka hano kuyarebere ruhanga yamuhereza Ruzaro ubwiro bw'amazaratine Ruzaro akabwiha hamiso akarebe kirungi cyo ruhanga yamukorra akamuhereza Ruzaro Samueli akamusima niwe nojya tine cyo ruhanga korire umuka yawe tine ekinde cyeyongirweho umuka yawe
icyose me kuba noreba ukasimira mukama tine kinte cyo yongiremo business yawe icyose me kuba nosimira mukama tine kintu icyo tungire nugubasa kuba guri umurimo umwaka ogwenkumi birabirnesa to moko tine murimo konko umwaka ogwenkumi birabirnena ofunire makarumo nkabasa kuba nkakuretera entasi yanje ninga kasarare karawense nakache konka kokina karumako ina batakine konki wogizrota okine yega kusima sima horhanga nako kamusimere no basa kubufunire mu ruzaro umwaka ogwenkumi birabirnena ahwenje nachecho takuchisimira mukama akwire ruzaro ranga nabasa kuba kwerire ubiro yerarikirire school fees z'abana otomwaka ogu ndazihahi konka abana bawe tina sitamire basoma bafuna school fees icyo nacyo cyahingura business yawe ne baso kuba mwe ebire ne icumba giremu konka sikecuro kandi kocuroho niwe kokino mwisyo no baso kubiyo ubiro ineroni guryo musaraba urukuteka teko tinda gisasure urukuteka teko tino bankoma bakutware byanje konka to bakomere roni ogumire no gisavisi inga mpora ukiriyo no gendo miso nibinje birhanga yakubasa kuba korire banka ana musime kandi kinde kiturukwego muri ana natwegesa wagira uburemezi wagira umusaraba nukoraki no gwirukangizo warahanga gwirukangizo warahanga ana marage gona akagatura rahanga akazo muri nyaruzu muyabirarra omiso ga mukama arukusaba ruzaro iwe ko kuvuga no musaraba ugutankahi no haragukuture akutarumba fumu nawe musobirebye nakuzo nato mfumo go waza hoti nyenda ruzaro nakuretera business yanje business tagine utinyendo bwiga nawo bwiga tagizrata tabwine ninyendo murumo nawo murumo tagwine sano murumo gwayine no gofumu icyara kusobere cyona amaragora agire gareterero hanga zo muri nyaruzo yanya kubaho umusabe amarago nazaga kusangura abine za famu wano utamburo mu rusaka arho ebisaka ebice ebyo kusanga bitembere umutomo hango rwezingirire bishikire kuri yahiguru ahabwaci nebimanya ngo tubyine mani buri week byaza kusurvivinga fune cyerereza kurga higuru no kufuna mizi garukumara nibitekwa ku gira umutomo hango guhami ubwo byakubasa kwizingiriraho bikaza higuru bikafune cyererezi bikafuna nanamizi bikafuna amahane bikahama bimangu byaguma hanso ko ibyo nkatubir kwemarira mbizaguma hansi ana kamanyanguwe arinke kisake cye kitine mani yaza kugira mani kuzahiguru kutemba natekwa kugira ihiyaye zingerera no werhanga niwe nanye turinke kisake cye kitine mani ntutekwa kugira itwaye zingerera tukatemba tukarebe cyererezi tukafuna mizi tukahama turayizingirire ninkaye naharhanga koko ezingirira harhanga ahansorgaho ozahiguru orebe cyererezi ofuna mani ohama koro bwesije bwa buryo muri mukama buryo muri ruhanga ninkwamiza mutahi wanje ohami ogumere no muyaga no bwakwiza wece kisake cyezingiriro mutogumere incuguma kigizere kita cuguma cyane iwe yezinga hari mukama
yezinga hari Kristo umuyaga n'ubwurize umwaka wo gutwaza kutahamu nukuza kusanga ugize rota uhamere nka no kuyayizingirira hari Ruhanga akahama niwe yezingirira hari Kristo yezingirira hari Ruhanga noza kuhama noza kagata sande gine kiro kikuru cyekera kwera iyo mwana Yezu Maria na Yosefu eke ya Nazareti ntugetekera kwera no basa kurro ekera kwera teka ngu ekejo eketaru misaraba eketaru mbuzubu nabo bakarabo misaraba myinji deba twachurra reno babona baserra Yezu ebiro bisatu umwana wawe yabuze ebiro bisatu nimpamya no kurya to kujirota to kurya nagukabo musaraba bakabatarya bakabatanywa bakabatabyama ahubwo umwana wabo Yezu akabuzire nagukaguryo musaraba bakabitanguhi baserra Yezu umwana bamurondera umbanyabuzare bamurondera umbyange baherire bamurondera muri Nyaruzu ahamuherwa byona biza bambona konka no barabiro misarabe ejo yona ahabwe nkintu tugetekera kwera bakaguma bino kwikiriza bakaguma besigire Ruhanga bakabino kwikiriza bino gumisereza bine rukundo ebintu ebyo bisatu nibyo byabahinduire okwetwa ekera kwera so naniwe no baso kugira otuboneka yanjye nibase kubera kwera eje misarabe rumu nanekera kwera misarabe kegize leta ekaberumu konke ecagiresere yabekera kwera bakabino kwikiriza bine rukundo bino kugumisereza niwo muka yawe gira rukundo gira kugumisereza gira kwikiriza eka yawe neza kuba erukwera ntoreba Yosefu nko musiza ayizwire rukundo omusiza akume kitinwa cyo mucyara we Maria ahabwe nkintu girangu Yosefu akayine rukundo akakunda umwana Yezu nubware yabira atari isewe yamwakira yamworra yamureberera yamwehenengere byo biro bisatu namuronda yagumana we nubware yabira atari umwana we entasa yibambe kerinche Yosefu obwiro obwe no sababize bakamba funa kasente kache Yosefu akaryo mbizi konka babiza bahati akasente mukine namwe ngoryo mbizi hamera hamurumo gwawe harime sente nyingi munongo ombubizi konko obwiro obwo ubwa Yosefu ababizi bakabina kasente kache konka nakache na kinji Yosefu akakezunasa kubisa hekaye kureberera Maria kureberera umwana Yezu no wenka kugirata akereberera banyina maka bisa maka batata Yosefu nakwegesaki nakwegeso kureberera eka yawe na munongo umwaka musyo go gutwaza kutahamu tata deberera eka yawe jukunde giherezo bwire nakache na kinji entasi yanje yoyine akasara kacha koyine karawense kacha koyine kezunese kubisaho eka yawe Yosefu kezunese akasente kache akiyabire natungo mbubizi bwe yabisaho ekaye yajereberera akasente kawe ko katunga iwe tata iwe iseka okakoresa ki nkayamba beka yawe nchibasa kubaho sange tata ningiseka esente nyingi niziribwa batari bekaye osanga akasara kawe ningasikarawe nsikawe ningasaka sente kona ko rukutunga eka yawe nefunaho 10%. Dereza hasigara ihizuru kutora beka yawe tuba kuhamanya inziribwa ibiririzi umwana wawe tiyasoma
yabara school fees tayine kitabo yarwara tuwamuraguriza omukazi wawe tokumanya babarya ki banywa ki esente z'akameza ku bwasesa na 10 tuwarisigaho rero tekateka ngo eka yawe yaza kubeka erikwera Yosefu akasente ke kona akakare ko mukaye niwe Yesu nusakacha ko yine somesa mwana somesa abana bawe barondera amasomero marungi reba umwaka musyo gutaza kutahamu hato ubuntu bwo bwire bwo kubanore ibisomero ryo rate mu mwana wawe rondi isomero rurungi isomero etar kugura mwana kunko mu mutwe kwihambuza first grade naki bitu na yiha yo first grade isomero rero rubendo muhwera kukuro mu mutuma omitwarize no butwa kugira tuta abana bitu atabarondire masomero go kuba kugura umbongo na nemituma ba Yosefu tutarabatunge abantu abashikirire nka Yosefu tutarabatunge abantu abamazuma abantu abakore byo buryo omuyihangeri bacubuzire abokore bishikire konke byo mbabyegerahe omuka abokobeka niyo isomero ryo kubanza kutebekana samaka gitu tukarondera abana bita amasomero agaramo bwarahanga namwe nwana uronda isomero ari amasomero go kumanyoti burkasese abana mbatunge kitambo cya misa abo njo takutwara umwana mu isomero hiryo burkasese nabafune kitambo cya misa birahihe narahanga bazomukanisa bazomukereziya rero umwana ugwacukura akora ino mutuma murungi akora ino buryo akora rukora ebyo buryo bisamaka batata mwegera hari Yosefu okwezo nsana kachena kinji akoyine kubisaho eka yawe abaganda mbagera akatono okarya ne muno enkokunyi ogisa enjara biri ngwakache no karya na mutahi wawe enkukuno no jitsachi ebyara bibiri nakachena kinji no basa kezo nsa kubisaho eka yawe rero kinde kitwega hari Yosefu imwe bisamaka ogumwa ko gumwaza kutahamu no kurinda ekitinwa cyo mukazi wawe reba Maria kuyatuyirenda ya mutumo rukwera Yosefu akataka kimanyire ngo Maria ende yatuyirene ya mutumo rukwera yateka ngo Maria hina hajire akiha yendejo kandi Yosefu akana ateka gambo bugenyi Maria bene ko yabirebera yinenda atogumuntu apana tarumwesugwa konkangu yagezaho okwito bugenyi bwesereki tarakitira akazindaro taragira kurangira kugambira buri muntu wena ati umuntu wumbenye ndagambo bugenyi ayineki ayinenda ngo akagezaho kwenda kwito bugenyi bwesereki ahabo kwenda kurinde kitinwa cyoha cha Maria konga kuyabira ryo mplano zo kwito bugenyi bwesereki Marika yambonekera ata atende yayine ne yaki ne yamutumo rukwera utatina kutwara Maria kuba umuhezo wawe batata abasiza omukazi wawe ko kumanya hensobi otwazota arabo kunywisa abakazi babo amarwa akizaha barankeji embozi nukuzweko omukazi webusa kazi wanje ari ati ayino bwere mwabuti uzahozwe ko mukazi wawe busa ombara ombanywano bawe no byakuba natambura ekitino atashine nangwa naniwe tokine wazwe ko mukazi wawe busa niwe kitino togizrota tokine omukazi ukora murebe mensobi abanyankore mbagirangu gamanywaki amakaga manywembeba ncumanyisa ki ngwe byo munzu biseme guma nkahi biseme guma munzu dekembeba yonkebe niyo yabimanya obitera cyaheru ozwekera kibusa mutahi wawe murundarundane
muhabure mwombeke mugumize mwombeka amaka konka wa ikitinwa cy'umukazi wacu muzura niwe kitinwa n'obutakine n'abana bawe obusinge tubabwine wanonda abana bawe bafuna obusinge omuka yawe hereza nyinabo ikitinwa nyinabo wotamuhire ikitinwa abana bawe tubarakwe ikitinwa kandi tubarafune obusinge rinde ikitinwa cya mutahi wawe tubise makabonka bituna nitwe twena nchitukwataho kurinda ikitinwa cya mutahi wawe obana umunwanu wawe kore hine cyo wamuhurraho kware hine nsobe wamurebaho utagiteka hakazindaro hata hizire za social media nachi za TikTok za WhatsApp za Facebook noreba abantu barukora orebe barukugamba har bataje babo oyebuzo ati ntucetaga ba Yosefu abo kurinda bitinwa bya batahi babo dinda ikitinwa cya mutahi wawe ha murumo gwawe aho rukora mu company mukora hamwe aha business yo rukoraho dinda ikitinwa cya mutahi wawe umusomeso wo kusomesa nawe dinda ikitinwa cya mutahi we rero Maria imwe abakazi ba mama numwegaho ki numwegeho okukunda okumanya Ruhanga okugumisereza Maria kamanya Ruhanga yayikiriza ubwo butumwa yikirizira kari Ruhanga kumusaba kuzara umuzuni kandi yagumisereza Yosefu na n'umuntu asya yenche ninkubuza iwe mama nubasa kugumisereza umusiza wawe intasya yerinche nkoko Maria yagumisirize Yosefu omuntu asyanche nabasa kusigaho imitware ibiri y'akameza niyarukubasa niyejo niyakugirata niyarukubasa konko mwe nabasa kusigaho ibiri umutwaro kuba niyo yakugirata ningamba abo korecho kugira ngo nzoba kubasa araha kusigaho ibiri kandi yanabasi 10 konka hano base ibiri ukaba niyo wasigaho mukazi we jakire niyo yakugirata niyo yarukubasa mugumisereze kore saka cyakaroho nkoko Maria yagumisirize Yosefu konka nosanga nyoni ngenda nagizirata nayineho korota kubasa kanze kuronda abo kugira ki abar kubasa ikamanya yafa Yesu abor kubasa bariyo konka Ruhanga nwe yagizirata nwe yakuhire iki saheje ni cyaro kubasa mugumisirize mukore hamwe ubogira ngo abasi 10 niwe 10 no basa kujubasa obotega amiso musiza wenka na niwe no basa kujirota kwerisaho Ruhanga kakobwenge Ruhanga kakwemikono kwarasiga hebiri niwe yongera ho gumwe zibe zingahi zibe 3 mukoreka derimwe abana omukere kwera haramu Yezu na yemerero mbigere byanyu Yezu akatwazata Yezu akabari umwana umuhuruzi Yezu akari umwana umucurezi Yezu akari umwana arukurise Ruhanga tata kuba abantu bamuronda tubamusanga mbara Yosefu na Maria abazire ba Yezu kuba ambaronda Yezu biro bisatu byona kubaza kumbona tubamusanga nkahi tubamusanga mbara tubamusanga za puru tubamusanga na nywenzayi tubamusanga na resa tubamusanga na ryebitokoza bwongo bamusanga umuri Nyaruzu umwanya ugurukwera iwe mwana we ko kubotara umuka bakurondera nkahi njibasa kubanguhira kwirukanga kurondera umukereziya ningo mukanisa ninga hamuzigiti ninga wabura hoti mbajyango hato buyabura muronde pura hegize leta haheri aho kwamba manyangu yo wotara umuka uri hapuru wotara umuko uri mbara wotara umuka uri umukorese nzayi deka kubara kuronde kwora abo bure bakurondere umwanya ugurukwera minyeto mwe mwazo mwaka musya obwiga bukuru namagara
tuminyeto yonka bitu nutwena wano ndangwe ibiroto byawe ebyo kwenda kushikiriza mu mwaka gw'2025 bishikirre nibishikirra wabo inamagara toragere magara marungi waye kwatire tabe waye kwatira koresa toragere magara marungi waye kwatira ibyo kunyebe bihangire ebintaragambira ha televisioni companies tankoma konkanu mbemanya ebirumo butwa bakwata bya food kara banagamu bakwata bitakwetegerezubwa banagamu babihisiriza iwo izonywa oyamurufu no tunga no shirize ibiroto bya woyi namagara rugo mukoresa rugo mukunywa maro gatari kwetegerezubwa ruga omu ngesombi kwezo nusakube mbiri yawe okihamo burwire abanyankore mbagirangu akabwa kenzengerezi kasomberezo wabo mukuru akabwa katako ko kugenda okunoku nikiha yo mukuru karwaza nezeza hakeza zitagireyo reka tureke kuzenga okunoku kwezo nusakube mbiri yitu tukiha ye mukuru tukagireterana bari batagireyo so message yanje nkuru mwaka musyo gutaha ebiroto byawe nobikaho waba oyina magara marungi dindo mbiri yawe jezo nuse kurungi yetantare bitokoza bwongo settinga goals nungi mpango kandi zo kurenga nobasa kushirira utakatandika mwaka musya utaronzere ka notebook kahandika hebyo kwenda koro mwaka musya bahandike nobwo akuba noreba ngo nibihango iwe girota bahandike ko kugira ibiroto bihango oteka munonga okora munonga nangwana no okobire no sohoza utandika kugira discipline konga ko kugira ibiroto bice kimanyisa ngo no kuteka mpora no kora mpora kandi no guma no sohoreza eryo toratunguke rota bihango teka ho buryo bworashikirize birote ebyo gira discipline rinda amagara gawe ebirungi biri mu miso eminyete kinko basaba abanyankore mbagira ngo akakungu kakazindure nkoko erarire enkoko zikazino ruzinduko mwene kuzabire nizigenda hine iyabire rarire zireba ete numuzayise enkoko zituriyo ntuzinduka muriyo numuzinduka mutansiga nanye kangerenta kambe yungeho nanye nze kuzinduka nimwe bambe yazinduka amahuru gageragata gafa abo akakungu abo butamanye ikiyabire yine ikiyabire bumbatire yagendera mu kahehe ebyayo byagira bita byafa eminyeto umwaka musyo gw'2025 mutagendera mu kahehe mutagendera mu rwari mutagendera mu ntaro abo kubetere ntaro bumbatara icyo yine bumbatire kiroto cyawe rugo mu kakungu rugo mu kahehe rugo mu ntaro otahiga icyo takubasa kwita harabo kubeta mwize tuhige nzozeji babasasamaza muzo mu ntaro bamwe muhendero mbihome abamwe mu ruga y'amagaraganyu garyo kundi otahiga icyo takubasa kwita iwamana gateke ahakushikiriza ibiroto byawe no korre ntunguka eka yawe uburungi bwawe na nihanga ryawe nebyo mukama bampero mugisa mugira amasiko ngo mwaka musyo go gutaza kutaha mu 2025 nguza kuba mwaka murungi kandi sara yanje negera ngo gubabere murungi munonga okukira emyaka eyitira mabega nubwo mugisa gunko basabera kandi nguza kubabera murungi konka mbagira bacwezo nzuna nagawugize rota otireho utakagira mukama ninkusaba umpo mwaka murungi mpikize biroto byanje ukabura gukora bacwezo nzuna nagawugize rota reba na Lazaro kuyafire ahabwire bwo kumuzora Yesu hine byakozere birukoreka ngo bacwezo nzuna nagawutireho Yesu tuwe yihire ibare ryabire rya hakituro cya Lazaro
akaragira be baroho ngo beno barihaho Yesu tuwe yakwasire Lazaro kumwiho mu kituro mukono akaragira Lazaro ngo beno yayisitura nkahi umukina ekina cyo rumu ni warakesituremu narahanga akakwataraho bacweze nzuna nagawotiro umwaka musiyago babero go businge mutungire memigisa mutungire memerumo merungi business zanyu zitunguke ebire birumu bicumbagiza business zanyu birigemu Kristo business zanyu asweke sagamaye amakaganyu Kristo agasweke sagamaye ibyo kusoma kwanyu Kristo abisweke sagamaye abatine mirumo ruhanga bahereze murumo abatine makarhanga bahereza maka nabyone muri kusaba rahanga bahereze mwene katsekhendere nukubatengera umugisha mu izina rya Patiri n'irya Mwana n'irya Mutumwa kwera kamanyamahango murungi ninkusimira kira kakutwamara programme eji nabo bona babanitwe ninkusaba umwana wawe ogwa ariyo natureba umuhereze umugisha muherezo mugisa gw'amagara marungi muherezo mugisa gw'obusinge muherezo mugisa omuri byona ibyakuteka he mukono muherezo mugisa mbiroto bye ibyakwenda kushikiriza umwaka gw'2025 umwaka gw'2025 gubabere ogw'obusinge ogw'embabazi ogwizuyire migisa Kristo abasweke kitinoki ibyo natwabisa abantu bari mu Yesu Kristo mukama witu ranga umusoruzo wabyo nakuherezo mugisha Patiri na Mwana na Mutumwa kwera kama agumeniwe Ninakuseme watambara leki omutreke eche kigambo kitu kizoberi kind of course ni kusima na gukunda program ya Msimanta twatwebembe Reverend Father Cyril Sasi kandi bwana mukora habwa Chani Parish netubakunda mnonga natengera umwaka musya murungi kandi message ye runungi mnonga yo kututasya umwaka musyo gw'2025 okinyekere mpaka 5 twikirize tubanze tuomreho netugarukana na Pastor Boss Robert